Na poslednjem sastanku predsjedništva Srpske napredne stranke njen lider je poručio: Zakazali smo sednicu glavnog odbora stranke gdje ćemo govoriti o prvim i novim kadrovskim rešenjima, gdje će biti određenih promjena. Kako nezvanično prenose južne vesti, čini se da su promjene krenule od Niša i Pirota. Tamošnji gradski odbori odlučili su da okrenu leđa pojedinim visokim stranačkim funkcionerima. To jeste bilo iznenađenje ne samo i za nas i za javnost, nego i za članove Srpske napredne stranke, ne zbog toga što se nepoverenje Nebojši Stefanoviću našlo na dnevnom redu, već zato što se tu našao i Zlatibor Lončar. Bjeletić je sa kolegama okrenula više od 100 brojeva. Oni koji su se javili rekli su da o tome ne mogu da govore, kao i da se ceo proces odvija u velikoj tajnosti. Ipak neki od naprednjaka nezvanično kažu da im je stiglo naređenje kako da glasaju. Bjeletić dodaje, prelamanja u SNS-u nisu novost na lokalu. Bilo je tih nekih podela i ranije, ali dođe do pomirenja i oni prosto, pretpostavljam, ne bi da rizikuju i da se opredele, a da tu na kraju opet bude sve u redu i dovedu sebe u neku, da tako kažem, nelagodnu poziciju. A prema pisanju Ozon Presa čini se da ni u Čačku nema pomirenja, pa je Stefanović ostao i bez podrške čačanskih SNS-ovaca. Šta o njemu misli, obznanio je na društvenim mrežama i njegov kolega iz glavnog odbora Vladimir Đukanović. Imam potrebu kao neko ko voli svoju stranku i koji je u prvih 50 njenih osnivača. Javno da se izjasnim da sam apsolutno za smenu kompletnog gradskog odbora SNS-a Beograd, sa posebnim akcentom da sam za smenu predsjednika gradskog odbora SNS-a Beograd. Glavna urednica Novog magazina na Đukanovićevu objavu gleda kao na probni balon kojim se javnosti poručuje šta misli vrh SNS-a, to jest Aleksandar Vučić. Ovo je po njoj početak obračuna sa Stefanovićevim ljudima, ali i glumljenje demokratije po lokalnim odborima. Uoči izbora će se desiti nešto spektakularno i mislim da će građani Srbije ponovo pomisliti, pa evo, uhapsio je, odrekao se jednog svoga, ova stranka dobro radi. Da li je zaista reč o predizbornoj čistki? Analitičar Zoran Panović objašnjava, praksa je pokazala da SNS u izbore uvek ulazi organizovano i homogeno. Ako će nešto da se obračunavaju, verovatno će to mnogo pre uraditi, ali u samom izbornom procesu u finalu nekom to sumnja neće biti. Ovde baza teško da može da reaguje pre nego što stigne direktiva sa vrha i to je jedna vrsta sinhronizacije i tehnologije vlasti. U južnim vestima navode da su od izvora saznali da su glasanjima prisustvovali koordinator SNS-a za Nišavski i Pirotski okrug Bojan Bajagić i predsjednik izvršnog odbora Darko Glišić, te da će izjašnjavanje biti sprovedeno i u svim drugim odborima. Mladen Savatović, N1, Beograd.